Kako je Burrito izgradio karijeru Natea Diaza? Nate Diaz je pravi borac u svakom smislu. Odrastao je u siromaštvu Stocktona, grad smešten u severno-centralnoj Kaliforniji, 2 puta je bio na vrhu Forbesove liste kao jedan od najmizernijih gradova u zemlji. Diazova borilačka karijera počela je kada je počeo da ide na treninge jiu-jitse sa svojim starijim bratom, Nickom Diazom. Nije bio previše zainteresovan za jiu-jitsu, jer, kako je rekao, nije bio dobar u tome. Umjesto toga, ono što je budućeg borca držalo da dolazi na treninge bila je hrana koju bi stariji momci u klubu često kupovali za braću Diaz. To je zapravo bio glavni razlog zbog kojeg sam želeo da idem na treninge. Nisam imao novca, kod kuće nismo imali ništa, cijel dan sam bio gladan. Dakle, ako odem na trening, dobit ću nešto da jedem. Krenuo sam intenzivno da treniram, a pre nego što sam shvatio, dobio sam plavi pojas. Teško je biti dobar, ali imao sam Nika da mi pokaže put i da mi pomogne da se držim podalje od loših odluka. Pratio sam vođu. Karijeru je završio pobjedom protiv Tonija Fergusona sa 21 pobjedom i sa 3